warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Amma ba'du. Pertama-tama ngiring karang sareng musyukur kajalan ipun Allah Subhanahu wa taala. Segak dimahbatan kaulah sareng para ajunan cetajah bisa kipangki kak dia tutupat kalaban keberadaan syahat wal afiyah. Kadu kaulah ipun selawat serta salamu kata pada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat sebatan kaulah amul jaki. Dalam rabunah para ajunan cetajah dak kak dia tutupat. Tidak lain maksud kalaban tujuan sabung lain namun kang kui nyare Ilmu. Hakumah nyari ilmu kak dia tepak. Bo wajib dak setajana orang Islam laki benda orang setajana orang Islam bini. Sekali mah tawepon kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Nyari ilmu kak dia wajib dak setajana orang Islam laki benda orang setajana orang Islam bini. Benih nyari ilmu kak di toh terota tiak bu ustad, benih terota tiak bu kai, benih terota tiak pak nyai. Tapi kak di toh kewajiban dapatan kau lah sarang para ajunan cita je. Bu pak nyai. Pak nyai. Kadang-kadang pada orang tua sengucak agak tiga di toh. Apa mereka tak sekolah madrasah, apa mereka tak munduk, tak kerja ustad, tak kerja kiai. Kak di toh orang tua agak tiak kak di toh hanya mah orang tua tolol. Engke berapa engke? Engke. Renyare ilmu kak di toh pak, bo benih terus tetiu ustad. Tapi kak di toh kang kui ngelang aki kewajiban bentero uningah cara nah ibadah dekat Allah, bentero uningah syak haram dan halal. Karena mana bi orang kak di toh tak uning tak andi ilmu agama cara nah ibadah dekat Allah banyak kali roh. Sabani cukan barang haram inya ke barang halal. Padahal ada barang haram siombaan. Tabunah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man akala luqmatan minal haram lam tuqbal salatuhu 40 yauman. Siapa-siapa orang sing akan barang haram siombaan, salat tah 40 hari 40 malam tak diterima. Maka mela dari kak dinto sampian odi, maka dari kak dinto toreh putra nah pasakolah pamunduk makle uning cara nah ibadah daga Allah ban makle uning cak haram ban halal. Karena mana bi putra nah panjenengan tak uning cak haram ban halal ku laku ring tuan nak sebakal isa sya inuraka. Engke berapa engke? Ngaku sasaan. Segak dimah tabunah Allah Subhanahu wa taala. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta anak kak dintoh cuma hiasan dunia. Maka darilah dari kak dintoh sampian udik ning iya langtunya sambil ngak-engak. Cak sampian bekal ajalan nang sangat jauh. Sidak bisa iarap-arap mulai nah. Yakni mati. Tetih mana bi panjenengan udik ning iya langtunya. Tetih mana bi panjenengan udik ning iya langtunya. An badah masjid tak mareh sumpang malai cepet. Cumpang malai cepet mare. Nyumpang ada punten. Nyompang. Mana bi badak biaya nak guru tugas. Nyumpang ada punten. Nyompang. Nyompang pak. Okay. Bo maklep. Nyompang pak. Bo maklep putra nah teti orang penter akatia kaulah. Cuma mana bi pancenengan nyompang torek babinya karena kak dintoh. Karena kak dintoh termasuk dak amal fokus tak ke amalah tabunah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Idza mata banu Adam inqadha amalahu illa min salasin. Nalikana mati sababu Adam maka bekak saja amal fokus angin cita bekak telok perkara. Setom sedekatin jariyatin amal cacalan akad yang nyompang dak masjid nyompang dak madrasah kak dintoh sanajan pancenengan mate tak ke peka amalik pun. Dua, ilmi yang tafu bihi ilmu seamang faataki akatia ilmu barokaki daga orang lain akatia ilmu nah para ustad para kiai kak dintoh sanajan atingkal tunya bakun melok kencerna telok waladin salihin yad'u
tahu. Anak susoleh si adu aki orang tua sedua. Akati pun apa pak, bu. So bajah putra nak teti anak susoleh. Kak engki kak dintoh pasal kolam madrasah pamuntuk mulai ki kene makle teti orang makle teti nak kanak sepenter. Hadirin hadirat sebutan kaulah amul jaki. Kirana cukup sekadin toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.